Miitu iri irethaite na micinga na kwihanania na maabitha mwena wa Olenguruone Kuresoi ya muhuro kaunti-ini ya Nakuru mahonokete gikuo ciarera kuma moko-ini ma Muingi uria urari na maruru thutha wao kunyita muhuri biacara umwe migwate kumutunya mbeca na gucoka kumurutira mukana wa kumuraga. Kuringana na ndumiriri iria mwonjoria ucio andikithitie ceceni ya borithi aumite mwena wa Bomet arorete Nakuru na nirio Miitu iyo ya muhingiire njira akiuga amenyire wega ati aya ti maabitha a borithi riria mahitukire ceceni igiri cia borithi na kwaga kumutonyia. Ndumiriri-ini o iyo atariirie uria acokire guteo hakuhi na tauni ya Olenguruone kuria augire mbu na igitikwo ni Muingi gukirikana Miitu iyo yethariire mutitu-ini na hau Muingi ukiambika gwethana nao nginyagia mathaini ma utuku gatagati riria mahotire kunyita Ekuirwo umwe. Wananchi kwa ajili ya kujitolea mumetusaidia sana, ndiposa tukapata hawa wahalifu. Polisi hawezi kuwa kila mahali, lakini mwananchi atapatikana kila mahali, si kweli? Kwa sababu wakati huyu mtu ile ya pikipiki ya kwanza alipokuwa ametapata njia ya kuponyoka kupitia kando na pikipiki, wananchi ndio walitusaidia wakashika. Muingi uria urakanagwo ni marakara uraricemba gucina Ekuirwo aya mbere ya maabitha a borithi mekinyitie na kumuhonokia aria macokete kuhithukia micinga iri hamwe na bingu irari ngari-ini gukirikana umwe wao ni abitha wa DCI Kapsabet na ucio ungi ari abitha wa borithi mbere ya afutetwo wira. Sometimes unaweza fikiria uko na team, uko na ring, strong ring, lakini mmoja au mwingine anafanya maneno ambayo sio mzuri. Ukimrelease jioni aende afanye patrol, badala afanye patrol anafanya uhalifu. Muingi wa gicigo gia Kuresoi ukoretwo ugikaya kuongerereka kwa wikinai makiuga makoretwo magikara na wagagu muingi kumana na tharikira cia mahinda kwa mahinda, riu makienda kugacirithirio ugitiri riri nao Ekuirwo aya mahingiritwo ceceni ya borithi ya Bomet metereirie kuhingurirwo thitango. Nataka kuhakikishia kwamba kuna usalama ya kutosha Olenguruone, na ile malalamiko tumesikia, tafadhali munipe nafasi nichunguze, nifuatilie. Nimepata kadhaa ambayo pia officers wangu wamesembea kwa kazi, hiyo ni jukumu langu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.